Škola za osnovno i srednje obrazovanje 11. oktobar je jedina vaspitno-obrazovna ustanova u Jablaničkom okrugu koja pokriva grad Leskovac i opštinu u koju ulazi grad Leskovac i bavi se obrazovno-vaspitnim radom dece sa smetnjama u razvoju. Škola se bavi osnovnim i srednjim obrazovanjem. U okviru srednjeg obrazovanja tu su tri različita područja rada, tekstilstvo i kožarstvo, hemija, nemetal i grafičarstvo i mašinstvo i obrada metala. To je srednje obrazovanje, odnosno profili za koji se naši učenici obrazuju nakon završetka osnovne škole. U planu nam je otvaranje pripremnog predškolskog odeljenja, dobili smo sve saglasnosti. Eto, ostalo je da Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja da saglasnost za organizaciju pripremnog predškolskog programa. Škola datira iz davne 69-70. godine, a ova zgrada u kojoj se mi sada nalazimo počela je sa radom 81. godine školske. U školi, kao što znate, škola se bavi decom sa različitim smetnjama u razvoju, bez obzira na vrstu i stepen smetnje. Smetnje što je normalno, kako smo mi mali grad da bi imali škole za različite oblike smetnje u razvoju. Škola funkcioniše, moram da kažem, malo otežano. Sad smo u nekim blokadama zbog jednog preduzeća koje je funkcionisalo u sastavu škole, to je sektor trening rad. Preduzeće koje je osnivano 90. godine, dok su proizvodili one saobraćajne tablice, ipak je na dohodovnom principu imali su dobro profita, međutim gubitkom saobraćajnih tablica škola je u blokadi, tako da i sam rad škole je otežan. Međutim, treba naglasiti entuzijazmom radnika škole, roditelja, pa i vas, ljudi poput vas, ljudi dobre volje koji hoće da pomognu ovoj deci. Mi uspešno funkcionišemo i bez obzira na teškoću u kojoj se škola nalazi, deca u svom obrazovnom radu dobijaju sve ono što im je neophodno za njihov uspešan život i rad u školi. Dakle, to li ste i videli? Ovo su deca vredna naše pažnje. Deca koja je pomoć i naša podrška veoma potrebna. Mi iz Bihuman organizacije odlučili smo da sve naše aktivnosti u mesecu februaru posvetimo upravo ovoj školi, odnosno učenicima ove škole. Dakle, tokom februara organizovat ćemo sledeći kulturni događaj. 8. februar umetničko veče pozitivnih vibracija. 15. februar Eldorado. 22. februar band Superstar. I 28. Elfree. Sve bliže informacije o događajima možete naći na našoj Facebook stranici, a svi događaji bit će održani u Kafe Baru Apollo. Čekamo vas. I šta bi sad ti, šta bih sad ja? Ustani, gledaj, koračaj. Novi Big Bang, saživ svet, sve pozvani, svi ste. Ja u sebi krijem čitav svet. Svako srce otkriće tu tajnu. Ja sanjam jedan